لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu nashkuruhu ala ni'amihil jisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal insana wa 'allamul Qur'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basharil wal anam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin alladzi qarrara qawaidal imani wal islam. Amma ba'du, faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad anzalal Qur'ana ala sayyidina Muhammadin rahmatan lisa'iril alami wa bayanan linnasi kaffatan ila siratin mustaqim. Kama qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, mari dalam suasana yang sangat baik ini, di mana kita sedang khusyuk dan hikmat beriktikaf di masjid ini, kami mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan jamaah untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha sekuat mungkin melaksanakan segala yang diperintahkan untuk dikerjakan dan berusaha keras menjauhi segala yang dilarang untuk ditinggalkan, yang semuanya itu telah dijelaskan baik di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Apabila benar-benar kita dapat mentaati peraturan Allah tersebut, maka sungguh kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongannya serta keselamatan hidup di dunia ini, terutama besok pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini
kita masih berada di dalam suatu bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada segenap hambanya yang beriman dan taat kepadanya, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah suatu bulan yang suci bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hal ini dikarenakan Allah telah menurunkan dan melimpahkan rahmatnya bagi segenap orang-orang yang beriman dan patuh melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam bulan Ramadan inilah kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa, yaitu suatu ibadah yang penuh pahala dan penuh manfaat bagi sekalian manusia, bukan saja terbatas kepada diri orang mukmin saja, melainkan kepada masyarakat luas dan pada umumnya. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwa pada bulan inilah Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai kitab samawi yang terakhir sekali diturunkan Allah di muka bumi ini kepada hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan adalah dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman buat sekalian manusia di alam ini, agar hidupnya dapat sejahtera, aman, tentram dan selamat. Bukan saja hidup di dunia ini saja, tetapi semuanya itu pasti akan kita peroleh di akhirat kelak. Al-Quran yang berjumlah 113 surah, 6.666 ayat, itu diturunkan Allah kepada hambanya, bukanlah sekaligus satu jumlah kitab, tetapi ia diturunkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, sesuai dengan peristiwa dan keadaan yang sedang dihadapi oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Hal ini dimaksudkan agar umat manusia tidak merasa enggan atau berat melaksanakan isinya. Karena itulah Al-Quran ini isinya mencakup segala persoalan hidup dan kehidupan manusia di alam, baik mengenai persoalan iman, tauhid, ibadah, kemasyarakatan, perdagangan, sosial, kebudayaan maupun politik. Pendek kata, segala macam bentuk persoalan hidup manusia ini diterangkan semua aturannya di dalam Al-Quran. Aturan-aturan yang tercantum di dalam Al-Quran tidak terbatas pada suatu waktu saja, pada suatu tempat saja, melainkan ia kekal sepanjang masa dan sesuai dengan keadaan zaman. Tidak ada seorang pun yang berani atau bisa berubah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, meskipun hanya satu ayat saja. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa dirinya bisa membuat aturan-aturan atau ayat-ayat yang persis seperti Al-Quran, maka hal itu sama sekali tidak benar dan pasti tidak akan terjadi. Karena Allah sudah mengeluarkan pernyataan yang bersifat menantang kepada siapapun orangnya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu berada di dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hambaku Muhammad, maka buat saja satu surat yang sama persis dengannya, dan ajaklah teman-temanmu selain Allah jika memang kamu adalah orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang memang disediakan buat orang-orang kafir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang telah lalu sampai sekarang, terbukti belum pernah, bahkan tidak pernah terjadi adanya orang yang berani merubah ayat-ayat atau kalimah ataupun huruf Al-Quran. Inilah keistimewaan atau kemukjizatan Al-Quran. Memang Allah sendirilah yang sebenarnya menjaga kesucian Al-Quran dari tangan-tangan kotor
yang mungkin berusaha merubah Al-Quran. Kesuciannya menjadi tanggungan Allah secara langsung. Dialah yang memelihara dan menjaganya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, atas tanggungan kamilah menjaganya. Dari ayat inilah kita menjadi tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang asli, yang tidak ada yang berani merubah atau menggantinya sedikit pun. Al-Quran yang demikian hebatnya itu pantas bila dijadikan pegangan setiap insan di dalam mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan selamat. Semua peraturan yang ada di dalam Al-Quran adalah positif. Tidak ada yang menjerumuskan manusia dalam menempuh dan mengarungi samudra hidup di dunia ini, sehingga ia berada dalam kesengsaraan dan kehinaan. Tetapi dengan mentaati dan melaksanakan semua isi dan ajaran Al-Quran, manusia akan dapat mencapai hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Karena itulah pada kesempatan sidang Jumat yang berbahagia, di mana kita akan mengingat kembali peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran, kami mengajak kepada diri pribadi khususnya dan jamaah, mari kita kembali berpegang kepada Al-Quran, mari kita cinta kepada Al-Quran, mari kita amalkan isi dan ajaran Al-Quran, terutama pada masa sekarang ini, di mana kita dihadapkan dengan kemajuan zaman yang serba hebat dalam segala bidang. Kita jangan sampai mudah terkena bujuk rayu kehidupan dunia yang pasti akan merubahkan tujuan hidup ini. Kita jangan sampai terpedaya dengan kemajuan zaman yang bisa berakibat menjauhkan diri kita kepada Al-Quran, sehingga malahan kita tinggalkan ajaran Al-Quran untuk mencapai kelezatan hidup ini. Kita jauhkan Al-Quran dari diri kita karena takut tidak bisa melampiaskan hawa nafsu guna memenuhi kehendak-kehendak yang menyenangkan tanpa terpikir lebih dahulu. Kami mengajak, mari kita rajin membaca Al-Quran, rajin menghayati isi Al-Quran, dan terus rajin mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Jika benar-benar kita menghendaki terciptanya suasana hidup dan kehidupan di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak, dapat menjadi orang yang beruntung karena berkah kita selalu berpegang kepada isi dan ajaran Al-Quran. Sungguh kita akan mengalami kerugian dan menyesal sekali bila di dalam hidup ini jauh atau bahkan meninggalkan ajaran Al-Quran. Berbahagialah orang-orang yang di dalam hidupnya selalu bersama Al-Quran, kapan saja dan di mana saja berada, maka Allah pasti melindunginya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita berdoa ke hadirat Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita selalu memperoleh perlindungan, pertolongan, petunjuk jalan yang lurus, serta mendapatkan ridhanya. Karena kita menjadi orang yang benar-benar cinta dan melaksanakan isi dan ajaran Al-Quranul Karim, sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang penuh kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu ta'ala huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة أعداء الدين اللهم أصلح الرعية والرعية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا aqimu sufakum rahimakumullah. Rapatkan dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك القريب وعظيم سلطان. اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصحة. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا سائب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل هائف يسر علينا كل عسر فتيسير العسر عليك يسير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على الآفية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.